जों लाइभआव अलरेडि हाबखा जों किसा सिनि भिउवार्सनो जों किसा नासिंलायनाय आबोनि स्लाइड सेखा सिनि भिउवार्सनो जों किसा नासिंनाय खरकसा खरकने भिउवार्सनि ना जों लगी मान मने यागुलो सिनि दिनैनि पान्डानो जों चेङै थांलायनाय ओके खरकने भिउवार्सनो जों मानखा ओके आता नों कासे जागा सेटेलिं ने आता फायदि दिनै जों भिउवार्स आसे गोबां भिउवार्स जों एक्सपेक्ट खालाया तांनि होननि जों दिनै फार्स्ट टाइम सिनि इउनाइटेड डिप्रासा फुरामनि जे इउटिउब चेनेल इउटिउबाव दिनैनो फार्स्ट सिनि लाइभ श'यै दंमोन बागै गोबां मा भिउवार्स रक आबो साइमानिया ओंनाय हायनि बागै दिनै सिनि भिउवार्स रक सिनो लगिरनाय रक किसा कम ओंनाय हायदिहायके कक्रै जों दिनैनि टक सुनो जों सेंलायनाय नबोखा थांलायनाय दिनै नि कक बख्रि बा कक याफां तामो आबो जों सिनि शिडिउल जे शेयर खालायजाक दंमोन आरो न जों नुबै मानलायखना दिनैनि कक बख्रि होनखना दफा हामफ्राय दफा हामफ्रायो आनि निनि दा सिनि जतनि बाबो हाय तामो कन्ट्रिबिउसन जों खालायथाय ताय आबो बाहायखे ओंथाय आबोनो तै जों किसा सालायनाय सिनि कक सालाय मुं गो दिनै सिनि लगे थांबायनाय सिनि आटा शक्ति सिनि इउटिएफनि सिनियर एडभाइजार दाय दङ सिनि इउटिएफनि सिनि सिनियर टिसिएस अफिसार सिनि ब्रादार बुदलियान रांखल ताय स्राबसा दङ सिनि लगिव जोंबो बाक्सा गोरों फायनाय सिनि काका सिनि ककब्रक सि गोरों ताय देसाब गोरों सिनि काका बिकास राय दा बर्मा बबो जोंबाय गोरों फायनाय ताय स्राबसा दङ फायदे ब फायते फायते जों सिनि दिनैनि पान्डानो जों चें सालायनो नेबखा थांनाय नरक खरकनै नग्राय रकनो नरक खरकनै नो लामसगो ब्रदर ताय आटा नरक खरकनै नो लामसगो हामबाय सजल दिनै हम हायख्लाय नायथाव कायसा टक्स यूट्यूब लाइव नि बिसिंति कायसा जुगालमोन इबाङै ताबो डाइरेक्ट जों बाय ग्रेफानो लुकरक आं पयत ख्लायबो अ जोंनि टक्स सुनो यूट्यूब नि बिसिंति डिवाइस नि बिसिंति नायनाय हनै बने बाङै जतनो आं आंनि खापांनि हामजाकमा याफारो ते खुलुमं याफारो ते दिनैसिनि जे सालायमानि दफा हामख्राय अम बेलायखेनो नांकुक माने हनै आं खाख्लायो बने बाङै जत लुकुरना आं बयजाबो निराव खुंजु कायसमै खानाबाय जादि हनै नाय हेनो हाय याफा पियो सजल न
Okay, sini brother Budlian, nini ceng sama ni kok no, sengno kisah. Jotono no hambai tini chung dofa krai ni ti kok salai ni achuk lai mani chung tam role tini individual role ro angle civil servant or state civil service of tong mani. First of all, ani role no hinnani actually chung ke government machinery chung ke government ni decision rok implement kai na ni bagay. So as TCS officers chung actually decision rok na may decision rok ke political rok na yo political people, but we can guide as per guidelines chung political persons rok no chung borok no guidelines ni anusar chung abay naman no we can just guide them, and it is up our duty implement kanani feel lo samung tepanani je kuno government decision pan. So actually jung jini je muchung tui jung decision namaya, but jung authority tong mani ba onek samoy public rock government ni help og din nangai tongke as per guidelines je tong mani rock jung aborok public ni sujuk subida ni bagay government ni different schemes tongo different rules regulation tongo abo norok saimeno in the field government ni field functionaries inke main implement kay na rong ke chini TCS officers rong no. So I feel as TCS officers chini officer rok ba jung public jung no kay man na abo high attitude helping attitude je kuno public pan without hesitation jung no approach kay man na abo attitude सबसे nang mani abo attitude judi tongke public rock chini thani all the time chung borong no help kai maya, but still chung if we are public friendly public rock borong ni kok knawi government ni je borong ni bagay tam sujuk subida onek inke aware bang ya chini borok rock scheme rock aborok. So public rock no aware kayoi tai public jung no anytime sungman naitoy I feel ekjon TCS officer ni responsibility it should be able to easily approach and sob samoy boile kabangma chubanay tongo chinile guidelines bisiya scheme bisiya chubanay bekre at least chini borok judi chini tani approachable okay chung first of all man officers rock I feel we can change things by Kena paithak buka seng kok stress kayak kembali pandai ya. Hello, can you hear me? Kena dong. Hello. Seng kena dong ni korang. Carry on, brother. Hello. Yeah, carry on. Seng kena dong ni korang. Okay, ada tabuk ang ata nini thani phainai ang obo haikeno jung dopa hamkrai ni kok salayo yak siagra podre podjora rogo jung dopa hamkrai ni kok salayo phiaba jung dopa hamkrai ni kok salaina ni thang thani o hungke jung tamu nukjak khmana jung buini bkhakmang yasi surlayo ba tamnai nung tamu khaika nung busuk khaika
abo hai type ni question mark nang sing thepalayo aboni bagai tini ang tok suni bisingtui chini kok salaimani bisingtui ang obono kisa buchinani nai dofa hamkraini samung klainani bagai ki particular kuno borok chini songjak tura tong ba abo tong thaida naki dofa hamkrai klainani thangthaniwo chini joto individual chini joto lukurok nino jani rule jani contribution tong thai nang bahai ke wan sokata Oke, belai ke hambai. Ang nini je question no ba nini je seungmari o seungmani no saya sekang pila sekang wo ang dofa ba society tamoho in general concept in greater concept seng kisa busilainai. Dofa English by seng hono society. Seng society or tamoma homole society gives us the foundation of real life. Let me repeat. Society gives us the foundation of real life. Sini je langma thangai tongnani dophawo seng mano. Sini langma korsa langma dopha bai kengja. For example, dophawo sak tongo self, family, ane lukhung, ane zaiti santai, ane kami luku, ane te hai klawine kebang mate greater te okra sakra te dofani rules niom kanon me khajak hai kaisa in the greater sense sung dofano ba society no sung busiwo. Okay, ang sekawa je English by samani society gives us the foundation of real life. Dophawo se sung sing thangai tongani langma ni yaphang sung mano sung dofano sekang siani nangnai dofano sinang nangnai sakno situinu dofano bo sinang nangnai bone bangai dophawo sung tamo mang seng saka nukhung taku buku luku te sung mano dophawo school college university bazar market omahai te ni kabang mak sini culture by beba khaja klaisung society wo mano sung school tamo ma homale serungu knowledge gain khlaiwo degree mano bon yagol ka sung career khayo omo kaisa dopha ni bising ti sung je structure of society ni bising sung ma mane sung te kaisa nugo practically sung rungui siwui degree manoi je serung mane gyan aje mane bono sung dophawo somaso society wo borok bai tonglaiwi kathalaiwi sung sini je rungmani no practical life wo thepawo okay sung okra sakra kusu kapha joto bai tonglaiwi sung sini je rungmani no sung samung thepawo sung bo rungo borok ani aro rungo because society social scientist tamo sa homale we are social animals we are made for each other ang boni ni bangai sanamja nang ba ani bangai sanamja omongka society is a principle hedeba ang sana musugo sini trin topic no thangya sekang dofa ba society tamo hombro sine nangol kabangma borok sini bisingo botabok lekha pora rangbaikha college ni degree university degree ma baikha professional degree course klaiwinai sakri ma baikha rangpuisa ajebaikha luxurious life tongoni rangbaikha I give us gari keroi sini nok borok sini di prasar ni bisini bo nok gari building rubaikha belai tong thobo omo hai ngani nang omo kaisa phenomenon development phenomenon omo hai ngani nang piaba as I say the social animal individually baksa borok ni bukhawo tong thogya incompleteness hokhayo bhai ka male ani rang puisa tong phano ani career growth ang phano ani luxurious life tong phano something the individual is missing bhai ke missing male bo je pro somaj by isolate ngai dopha by isolate ngai bone thaniwo kaisa guilty feeling phai sokhayo because you as I said we are made for each other khoroksa te khoroksa sin sung laijak bone bangai isa kuthok ngai pheba busina nai di lukuro jasani thane rang puisa tongdi nang jasek ne luxurious life tongdi
हाइफानो नों जे फ्र निनि साक न दफानि बाङै लुकुनि बाङै ताकुनि बाङै नों सामों तांया हंखे बखा फियाव या हंखे निनि बखाव जेरफोरनि कैसे गिल्टी फीलिंग्स दंना एम्प्टीनेस फाइ सफायनाय इनकम्प्लीटनेस सफायनाय कैसे हाबा सक सयाहाय तां सक बायाहाय अबाहाय इनाय बने बाङैनो social scientists na tamo prunghumalle pay back to the society do phao tongwei je torkha do phao je sengma mani nukhung takhu bukhu te nini abo okra sakra school college bazar nini culture sini ataha sanskriti sini hukumu bepagno omo kaisa culture sini bo sini society ba ni kaisa omo infrastructure omni kaisa bereng oroni wo seng ang sak thangai thangsnai hne wa soka angke skade ang saijung ang taler lekha boreng kha rang paisa ba aje ka ani luxury life ka ani bank balance ka ani gari ingka osakaina ani achievement ingka hi wa soka angke abo seng emptiness sok phainai guilty feeling sok phainai gobang boroni thani oma haitong bone bangai no social scientist na tang phunghumale tini jehetu o topic dofa hamkrai khoroksa individual le tam khlai thai possible na ha bahai ka sing dofa no slai bung to banai hamkrai to banai o kok sathani wo social scientist na tang phunghumale pay back to the society that is a principle of the social science kaisa tong pay back to the society somas no nung je mamani nung ma kha lekha pora rungkha career growth khlai ka rang picha khlai ka sonman kintu no दफा गाहाम हंका कैसे दफा बाय नों गाहाम के तंग कैसे नों सन्मान दनाय हैदो ना सन्मान हायनो माया नों लेखा रंके सन्मान माया जेफ्रो नों बरने थानिबो बरने हामखायनि सामवान सौनाय बरने बाङै नों याक फलगनाय बरने बाङै नों गाहामनि बाङै जेबो बुद्धि गियान होनाय आप्रसे नों सन्मान मानाय हानि बां तामो सामले सोशल साइंटिस्ट ताम प्रमले पे बैक टू द सोसाइटी जे सोसाइटी ओ नों तोरि लगै फायका नों बनो किफिलि रफि खादे बा रफिदि ना नों मानखा नाउ यू हैव टू पे बैक we got many things. As I said, society comprises the school, college, university. Sing knowledge, gyan, buti maka, beba maka, manka. Boro no hai maro pinai. Tarmane nengje rengmani, neng simani, nengje aze mani, boro neng hai somas no dopano maro pinai. Omo hai attitude sini thanio je pro sok pinai, afro sing holistic sini dopao hamkrai to mane. Tani hamle elemba ni ko kaisa ang mana bible lo kaisa sawo bui ni kaham naidi sak ni kaham simita naidi lai nang mani ko ko bible ni ko to ha Philippians chapter 2 verse 4 no bui ni kaham naidi sak ni kaham simita naidi nung rungai siwoi ang na ungso ka hanai wan so to han kle do phane bang isa wan sa kle nung tak bo still you are incompleteness nung complete ya bone bangai taba western country te European country ro bate America ro sing Canada ro sing tamu mole boro o principle na belai follow klaigo ang somas ni borok ang rengkha ang sikha ang gyan mangkha ang career growth klaika ang kabang ma aje karang pisa tabok time has come to pay back to my society umahai one some of them for example tabok Canada wo aro niwo ang kaisa boy pori mani wo borok manu borok kaisa kai 4 to 5 aspect borok aro ni society rok borok no kaisa phirngi borok khlaika tamu khlaika volunteering program borok khlaiu Canada wo skade Canada ara ayang pakhaw pura omote haino je nugmani boy pori mani ke volunteering society je korong borok kaisa society khawo samaj khawo borok kaisa NGO khawo borok Dofa hamkrani bangai boro tamu khlai they identify the weaker section na poor the underprivileged oma hai borno rutu boro rang paisa wo subawo education porashuna wo subawo jara no hukrino subawo oma hai kaisa boro samas aba sangoton khlaibo te kaisa boro tamu khlai hamle creating awareness program khayo boro no boro kurungo ja jinis no tabok nang uskamo sing drugs ni kok salaika omo belaike awareness kuri jinis rai rok no drugs hamya hi je prosung site rung manai bobono tangya khana heble na sin aro tani omo hemle awareness program kuri
जों लेखा गोरों रok जों सिसार awareness program खालायो बोनेबा आं I feel also incompleteness in myself within myself आं साक्सना हायनो बुकसाहाय हाबा सकसयाहाय हाबा खनसयाहाय केमा दंगो community development एबा बर' मायके awareness खालायो जों ताबते मानो spend time with the elderly बर' ते कैसे नाफिका अकरा रक बाय बर' ता हने बर' counseling खालायो बर' दो हा बर' counseling mentoring बर' बेलाय के नाउ अमाहाय खालायनाय बर' खालायमानि सों दगो okay donates the money and the time for the community na for the society जे रां मा माने जों बाक्सा बुसु साबाय ब्ले रां न ना हा बासा सेल्फिस होके तो सुवै दंगो तामो खानाय सेमैया न खावो दे थांनाय तासि खामो उ मार्च दे खामो जागा पाय माने हा आरो दे थां पायनाय सामैया बाक्सा माहाय बर दं आं बाहायनो ग्रह थाङै ग्रहआव थाङैनो जागा पायनाय होनै वान सने दंना किन्तु बाक्सा बर माहाय ताम खलाय बाक्स गोबां बर जे शिक्षित रियेल who thinks that himself that I am a social animal responsible social animal okay बैनि बाङैबो रां दै समय बैनि बाङैबो खाटेनाय जे मामानि आजे मानि न साबाय मानि बाराबले उम्बा हा ब बैनो रनाय शेयारिं खालायनाय दा टाइम रनाय बै बाय कक सालायनाय बैनो फोरोंनाय हायब्ले ना अमो ते कैसा sharing about the own learning and experience जे रोंमानि जे सोलोंमानि बनसों बागवा नांनाय अमो अंखा बर'नि फोरोंमों कायबां साइकिबिका अमो आसके आं कैसा बय परे माने बेसिंति आं सामों नांजाता अमो सिनि दफाव क्रिताबक हायब्ले ना मासा मुसु जों गोरों जों रेस्पॉन्सिबल बर' ताइजिं सिनि ब्रादार बुदुलियान साइथागा बखरसा ICS officer bela experience educated borok talented and meritorious student ban student life sung buku bo individual kok saitangka as a civil servant ani khlai te tamu bono kisa sai debo sapine go jotono sung ma wan sok khai hane bangai se tine ang o tine ni je topic no sanani thangai holistic sini thinking sini concepts sung bokhorogo matogona sikade pay back to the society ang manka ang bahaino ani society no ani dofa no marnai dofa ni arang mamani no ang dofa no haino hai maro pinai omong ka principle universal truth omong ka sini borong ni klai thai responsible of all the individuals all the social animals to pay back to the society omo sini thanibo tabo sung sereng thai tongo sung sereng yakhop educated level lo tonero educated section of the prasa teng omono ya prima senai volunteers sung saksana servanthood attitude ang bino seba khlainai bino hamjak nai ha heninai ma onkarnai jemon ta sini UTF motto is to serve but not to be served sung bino si monai bino si seba khlainai bi bai sung mojak nai bangia sung bi respect khaijana bai sung bino si subana o motto tiniwo maneba tiniwo ang sana musuh ani sak testimony ang khorosai government employee behai kotorong jamaya phono siko ma employees officer level sakini khai tongo piaba ang thagi tongi miya there is some call from above omo kai to ni ringjak mungna ma hang khako ang asok tongi miya dan hola ani khawajer pone khep tamle compelling to think for my society for my community for my dofa ani dofa ni bangai ang mawan so baksa ni kono saje phangnai adament angdi saje etangdi ani sak ani khawo ani nukhongni ham khrani sayui dofa ni ham khraiwa a wa sok bu tikade ani ang seka maybe the divine call but ba ang tak sane hamole ang sakri khaimani loge as a responsible citizen social animal angoi kami ro thaina a seminar klaibu awareness program ro klaibu tani hamale ani kaisa vision tongo but this vision is not for myself for my family vision is for my dofa for my diprasa dofa ani dofa rok no businessman khane musu byapar kereng tabo khane musu tani hamale tini bororo tabo rang paisa belake usluja edeba belake usluja boni bangai ani vision dofa ni bangai dofa hamkhani bangai kami wo thangai siklar no thangai फोरोंनानै business खायथानि encourage खायनानि motivation खायनानि
omongka tani bole oma hai khema kaisa ani feelings je ang payback to the society obono ang complete khaimane oma ani personal point of view oma khani tini je jakmani singmani pore oi ang hakhe pusi over to you so khema hai da hambai ata nini valuable belakana nangko poni kokter samani bade ang tabok sini brother Budlian ni bukha kang khalphinai nini bukha kani abo sungmung tangnai je ang kasing je ata no sungmani chini dopa hamkrayo ba dopa hamkrani samung khlainani bagui e alada kuno borok abo haike chini bisungo chongjak da tong ching chong lainani nana nang naki dong dopa hamkrayo chini joto individual nino chini rule tong thai suppose from the koroksa daily laborer dopa hamkrani samungo o borok ni tamo rule tong thai tai bo bahai ke bini rule no play klaiman dopa hamkrayo koroksa student all student bo bahai ke contribution ruiman dopa hamkrayo tai bo bahai contribution bini tong thai dopa hamkrayo as a student abo haike no sine bisingo je podre pod nini master sakri khainai nini clerical job khainai nini dukan rui chanai sine bisingo je ei je podre pod level ni je borok tong mane o joto borok rok ni bo borok ni bahai ke sing contribution relaiman tamu contribution tong thai abulu nang bahai ke sanani muso Actually, chini contribution bolte chung each individual chung protect ng chakri kainai ng di ng student ng di laborer ang din ng businessman ang din we taising ras sakti sama ni hai chini social responsibility chini tipras saham kai ni bag social responsibility chứng se makai nai chứng se mawan suk nai chini plan rock tong about but individually pay back to the society zebra so sama ni hai abo wan so goin no chini UTF chung je abo pay back to the society chini social responsibility ye ang sana ni muchungo chi recently chung nuka chini tiprasaro especially youth rock youngsters ini Michael kisah isu nga belai clearly kakawai joto clearly kelayan ini kok tanjagi dong ka বিভিন্ন social work Jugyano Jubalai ka Jemante abo recent trend chingnuka abo let this continue but only from one angle kung sa jaga political na simi asa ke political party na simi asa ke NGO chung progress kind ni inke beskang hamkrai ni bagay inke each and everyone have to contribute I feel tini society o tabuk actually what is most needed is chung agile ang sobsumo ukong no sa chung
kom tabuk ingke society o respect relai mani bog lai mani aborok kisah common ka. But as I already said, actually recently jung nuk ka je chini youth rock je paimani abo belai kaham trend. So we should keep up this trend. Jung je ang thai sing san nai mani society o bok lai mani respect lai mani bo fru painai abo painai jokon chung sak sak no prothom no actually we have to humble ourselves chung sak sak no nomro din kaina ni nang nai chung nomro din ang kese ohongkaro chung judi tongke tamang nai chung if I am very proud people will not be able to people will not be feeling free to approach me. So but if I am humble, if I humble myself, it is easy for people to approach and it is easy for me also to learn many things. People's love bini hamjak mamanani ke nomro dinta chini society protom koinene jing especially abo jing kiriwe jing judi tongke chini wansuk mo kathar. Our thoughts should be pure wansuk mo kathar tai chini bukuk ni je ongkor mani chini koktai ba it should be oro ani just experience ang sanan muchungo just I want to share. I am very angry ang judi belai joleka ang ani kong ni bukuk hamya ongkor nai kata buk sa pusadi ani bukuk ni hamya ongkor nani ingke ani bukuk ni je kok ongkor nai obo judi je khananai ni bagai useful ng yake ongkor yake nak jauh. I feel that ani bukuk ni je ongkor nai kok abo if it is not going to benefit the hearer then I better keep it back abo. So protom ang sa sini ka we should have thought and our automatically sini bukuk ni ongkor mani we should jung sinani nang nai je respect kay boino mane wei sini bukuk ni je kok thai ongkor mani abo tai sini deeds sini action of to recently sini society rock obo sini society rock jung je nuk mani like anti-social element sai je aborok mani besir baktam ni bagay ba jeng sak ni muchung tei tong mani bagay ang prothom no saka jeng isor no kirike sak ni muchung tei sak ni tong tong mani tei simi jeng tong kele engya ang sak ni muchung tei tong nani ke sapo ang TCS officer prai lak kanik don mano ingke ang chuang nengai mamang tong ke batong ke ohongkar tong ke ani social responsibility no ang kunuan sok yake kabang ma jeng nuk ka chini office retire angai tangka retire ang mani para poresi sirpan dam rejak ya hai si hai thika abo hai benukka. So what I wanted to say is we have to humble ourselves, we have to be approachable tai chini tiwo chung je ni bagay prothong wansuk na suru kaiman kese sak ni muchung tui tonglak chung sak ni muchung tui sak ni chainke sak ni tamin mani flesh ni onusare simi chung tongkele we cannot be productive for the society. Demon recent bad tamin mani kaijak borjak kare tango bui ni bihik besai bai tai abo suduya recent trend rock jen nuk mani abo inke sak ni muchi somas no bok ya para protepan abo hai se respect for others abo bagay
So desires of the flesh, if you only want to satisfy the desires of the flesh in society, tola thangai. So each and every individual, first of all, I feel, sak ni muchungri, isor no kiriwo, isor no bogoy, pure thought by what can I contribute, what can I give back to the society. Abono one sugoi, pure thought by one sugoi, chung sak ni muchung teya. But bahay ke boy na upukar ang na ani tong mungbay, ani je bukhuk bay, abo suduya, onek somoy, tamong, chini chini tong mung, tay chini wansuk mung. Ujinis, we should think whether it will be productive in society. Then, Oh. je kuno borok pan, je kuno at any level, officer level ang tung, cerai, kanay ang tung, ba, para samung tang nairong tung. And one more thing I just want to say, tabuk jung onek somoy nukka, obabe soba na isaw. Jung onek somoy gorib kanggal ni bagay, chiniwan sukma se abo pailia. Tabuk especially ang koy na ni muchungo chini employees rock more or less self-reliant rock. Karon you cannot expect dine kay borok no to wansuk society ni bagay wansuk na ni bagay, you cannot expect them. So it is our senior sir also joined. Maybe he want to Nah, nung continue ko lagi. You continue. Microphone kisah disturb tongo sini Brother Budilian ni. hello. Hello. Microphone disturb. Sin brother Budilian ni aro kisa microphone ni kisa issue nukjagai tarta. Okay. Sin tabuk sini sini kaka Vikas Rai bo chengbai join khai phaika bo kisi sa ler kha tini chengbai join khai dene bagai kaka nono lam boga pandawa. Hello, can you hear me? Hello. Hello. Jotono Sharik kaham. Sharik Sharik kaham takuk Budilian no. Sharik kaham takuk Shakti. Sharik kaham saja. Jotono Sharik kaham ay. Kadang kakak nentu kesar pandani kesar mazara hapai kaba tini ni pandani je kok bokhiri sing abuno nono kisa mutu klai repisina tini to dopa ham klai tai o dopa ham klai yo ani as a individual ani contribution tamo ungthai tai bobo hai ungthai abong kha tini ni kok bokhiri kok salai jaknai Kok bokhiri engkha nono o topigo nini cheng chamung kokno cheng pula khnawi nalai nai amon pura teruk cheng singlai mungrogo thanglai nai kaka nono ya pare ruwa do belekle hambai. Ni pandani bising tiklai UTF ni adong songnobo hambai because they have provided the platform. Okay, ang chengnai thasingo chini takuk Budilian bo kok thaja samani. O kok thabai ni chung chenglai nai. Je borok rok chini society ni bisingo je borok rok ni bohogo se migrate je borok ni bokhork saka nokong kaham se kri borok ni thanle chung contribution asa deklai manba no kok wanji be kok thaja tongo onno chinta chamatkara inile onno chinta chamatkara mane ok supungnani bagai wansukma angkha jatonslai kotorkuk. Okay,
ok supungnan bagi wan sukma no layi nai kep jadi faimaya ngakai o ok supungmani wan sukma no kulugui tongnan nakang ngakai bo tai kubun phasing nahanani tai kono jora rutugui mania abon bagaiनो sajak tongo je jesa society phano tinini simi 4000 বছর सिगांनि society phano thong মধ্যযুগ যেখানে মিড এজ ni je jora o jora o phanang thong 6th to 11 12th century ni jora abano hino abo phanang thong haya ke batabok 18th century ni simi taw sak jora jeta আধুনিক বা মডার্ন ইরা অজারানো ফানাং যত জরাওনো जों नुगो जे वानसुकमानि हायुङो जे बरक स्लाइ मुंक्ति फैका कताल वानसुक मुंक्ति फैका बरक खा जत जरावनो मिडल क्लास नि बरक जों नुगो जे knowledge ni hayungo simungni hayungo kukruk simungni hayungo जों पहिला फाइजिङो जरा सामुंदाङै थाका याफां फाइजिं जरा सामुंदाङै थांका बरंनि बुमुं जों रुतना थांकै साबनो मान जों मानो सक्रेटिस नि मुं सक्रेटिस नि बुमुं जों सामनो ताम हिसाबै he was the most renowned philosopher bin kaisa ঘরানা বতংমনি সক্রেটিস ni holo bini je শিষ্য एरिस्टटल ni शिष्यंखा प्लुटो नाके o jara जों सामनो je first historian abo Greek rong ni simino beni mong mitomeda Herodotus oila natok sinai Sophocles aronino nikai ang je jarane kok sawi tungo abo near about 2400 years ni ko nikai borok society ni bojagan sing phai ang je bungrok samani borok jotono middle class society ni sini phai nai rok borok ekdom polani boya ekdom sakani boya raja rok ni family ni sini phai nai rok kitam bage moti ung ngakai je middle class society ni borok ni thani chamung numung tei bohok supungnani tei tongnani chanani sujako tongnani chanani ni je wansung matongoni abono lai nai bong thai tei kicha jora tongrukmani je jorano borok समाजनि हामख्रायनि बागै borok मुनिसिरुनि हामख्रायनि बागै chini borokni थांसुंनि हामख्रायनि बागै वानसुकनानि जरा borok मानखा borok वानसुकका tei wansuk mani bisingti borok lama rokbo karini जों साइमानो जे जों borok munisirok bomti klaicini knowledge rokno जों gather clay kalang boy rokni bisingti clay gather clay kalango language ni bisingti clay जों gather clay kalango ge abono kaisa society ni o class ni borok rok middle class ni borok rok je jorabo bini sak ni wansuk mano layoi bini nukung no tuyoi simi wansuk mani no layoi aboni phataro thangi nai bini समाजनि borok rokno bini society ni borok rokno bini society ni borok rokni borok bomti tong gurungo tongoi tong borokni obostha boni socio political position bo jagao tong abrokno tei wansuna borok chengo tai শুধু চেংয়া borok aboni solution bo rutugui kairingo tai o kok rokno borok jokhon society o tai kon borok share khlainan chengo samungni bisingti koklamni bisingti
wansungma baglai mani bisingti wansungma bisingti kurunglai mani samungni bisingti o jorao no society o selaimung paisok payo okay o society ni borok bo turuk kuju bereno kasanani cheno nge tangsung nairenen nangnai sini tibrasa society o jong bomti obostha to in what stage we are tejingo takuk budilian saka je bahan buthui ni musung ma thui chung yak tol jaka hangkele kaham phasing sogiya chugno hani je wansungma chugno hani ba pohor ni je tongmu obono follow lekhe chung kaham jaga suini kok khaitu kubino abo tahna bono bahan buthui ni musung ma mani kai tamako actually joto musung mano to bahan buthui ni simini phayo karon bahan buthui kori hanga kete chung kathang singai maya tai chung jodi kathang nong yang ke chini je consciousness jeta tong mane obor sim phainai da okay o consciousness ni je stages tong mane consciousness ni je stages tong mane o stage rogni kok se sajago chini consciousness no chung শুধু যে primary need rogno sini chung jodi addressing kailan start klaikan kaiso kaisas tamnani yakhilikni kaisa engo phai chung kasawi thango os abani tebo kuchukni engo sogina ha kaino chini je primary need aborogno lainai tai kubun need rogno tibo wansonani chengnani nango kok thai tongo je ruti be sini ok pungya tai kubun mani rogni tai kubun mal mata rogni bogni ja chamung no mung nango awbai ni bogni ok musa bo musui buthawai mosok buthawai majakang ken bini ok pungha ken bo shanti te kebe dorbat same musuk pun walk hindi bogno ok sepung chari di everything is okay walk chung nogo kusilayo tabuk to tam nogo tongo bat kusilele kindu parao chung jokun tongpru ba chung jokun serai pro parao tongo ojora chung nukha nogo walk ro kusi jakhnga kai dipono jara wo mai chari nani lekha bin adar nani lewe thangka kai gwe khle chiri nani start khai dibo shui ro wam to ni sungna ni start khai dibo at kasa aggressive ngi thango aming ro wam tino yakung yaphang phai khidung hubure wai nakarai karin na chengsi nai mane mai fika new clipping sinai so these are expression of their hunger aboke primary need ngai work rok no chamung chari bekha ha kai bo tong thok jang nai tik tangoi dikhai rokai di nai bo hok puk di ni sasi nai musuru wam tino serai pro nukha musuk murunam thangi nai jepro ada oksapung chari mankha murugi nai ada oksapung chari mankha apro musuk no tui nogo kiflu thong kai khitum ti se khabrum lai musuk ro borni khabrum mani je tongo style abano romai mana je tini ke brok ok ja belakle tong thok mani sija go bone khab go ro bahari khabrum mani ro ke abong kha mal mata rogni tok takum domi boroni je demand tong mani o demand asu sarate no fulfill ingka kai borni paikha next ngakai abno ni je demand ngakai tong thai ke tong thai chung jotono sinamo borok muni shuru jerokom tong thai sinam mani hai musama yang borong ni bo tong thai tongo particular kaisa jaga o borok bo asrei namo tok rok khaito borok khaito bothop je sobo maximum tok rok no bothop sobo particularly butuiti mane jora basa
man manager hingga borok botak solaya. Abo kaisa this is another driving force. Projeni narugi thanani basabutui langai thanani. Abo kaisa driving force. Ge basabutui nanna thanga kita ma kai jagnai. Afro kai burirok selaro rutugo selaro burirok no rutugo. Masarap hindi mayang rog hindi bolong ni jesa mal mata pano hindi nog ni sui pun musuk tok joto no. এই যে অফস্প্রিং কলাঙ্গै थानानि बागै अथवा प्रोजेनी कलाङै थानानि बागै जे कैसा आर्ट्स दंमानि आबोबो जों जोंनि जिननि बिसिंथि मानि फैयो आबो नेचारल कैसा इनस्टिंक्ट ओ जे नेचारल इनस्टिंक्ट जे दंमानि जोंनि सागो जोंनि जे कथां दंमानि जे जत मानि दं हायं सागाव कथां दंनाय जत मानि दं Jabra Bongrabo, they are also run by that instinct. Jabra Bongrabo, Borobo Tornan Musumo, Ha Kaham, Mahakai Tori Fayo, Tui Kaham, Mahakai Tori Fayo, Ha Maya Tui Maya Tuge Tui Tango, Nike Jorani, Jorao, Nake, Bruni, Bong Shonar number Borok, Buvar Baro, Bukri Fayo, Buvar Baro, and Tayo. So it's a biological process. Okay, in hayang shakabo sing je sokpaika life ni kaisa tapna kaisa stream ni part ni chim sokpaika. Okay, a journey of life abna continue claim thangna ha ke tam na since all of us are mortal जों जतन थुयो कैसे कैसे जराव फैयो हायफाना साजाक दङ संस्कृत साजाक दङ जे जोंहा अमृतस्य पुत्र माने जों थुया अमृत थुयानि बसारकसेसन that means what जों बरमुनि सेराव जों जे थुयो माने जोंनि आबो जोंनि बॉडी से थुयो जोंनि बाहान बथै बसे थुयो but our existence is not seized जोंनि existence दङै दङरगो बो गोमाफ्लाइया बम देखले गोमाफ्लाइया in two way कायसा हंगाय जोंनि जे वानसुकमा जोंनि जे कक सामानि आबो Chini ulni azai songni thani chung jokon convey klai klang thango bong yago jokon tunai klang thango chini wansong marono tunai klang thango chini samung betang ni je ungko tongmani tamna mono uttor dai tongmani abno chung jokon klangai thangi mano abro bising tiklai chini existence thangoi tongrogo Te kaisa hingkai chini basabutui ni bisingaw chung thangoi tongo tambaga hingkai basabutui ni sago chini gene tongrugo o gene ni bisingti khlai chini je characteristics rok aborok chung inherit khlai kalang boni sago inherit khlai kalang thango so this is the two way in which the flow of life remains undisrupted. It remains ceaseless. Okay, am the question thango ito. Abon sung mas anong kog de belay follow-up ka sa niya. Okay, also rauno je easy as sorry. Ang sana ni muchung maningke utay sing ni anikok je sak ni muchung tuin maningke Jung desires of the flesh sang ni muchung te jemon animokol je naitok jang mani suppose animokol tawong ni mobile jugo chung na nukke chini society chini ti prasa sudu ya present mokol je nai ni muchung mani ke chung mobile no whole day so ang sa mani ke sak ni muchung te isi michung judi aboke chini society beskang aboglak
We have to social responsibility no wansung na just example sang ni muchung te mokol tam na ni muchung simi ani flesh mokol je muchung manino simi ang fulfill kai ke I will be wasting my time ang jokon not only me the whole society chung abo control kaya ke we are wasting society's time. I And suppose fully endorse your views nini views ba simi ang endorse kaya ang nungay shohamot. Kintu baksa boro ishak ni muchung mani what is hak ni muchung mani ang abono sabai sanani thama ko mase. Je actually abo se sar jemon nung talk cha talk bobo jemon chini bukuk na tangsan ba daily no mas mangso kering ke mai chan ni simutnya chini totrasano mas mangso almost maximum of us vegetarian rock bad inke nung mas mangso simi chake doctor na ching ke borok tamsanai it is the source of cancer. So sak ni muchung tuino sak no logere ke chini sorir chung no kosto serenai chini abonis lai what I mean to say isor no kirioi koinene ongel isor no khushi khaiman ke chung chini society o chini social responsibility automatic payo akok no in mani se ang. Okay, tini ne je topic by thank you. Topic by sengsak kering lai pinai do hano. Support claim is hamani kintu I wanted to go more deeper. That's why. Okay, chini bising no je particular driving force to mani or driving force na yung amti klein bagoy mana. Yung amti klein bagoy mana. Okay, finest thing jeta to mani. Just oxopungan bagoy chini taste bad no satisfy klein bagoy mokol no satisfy klein bagoy aro simito yabo. Opni just sakawo. O sakawo thangka hangkai je abstract je manirok o abstract manirok no wansonani chungjedin rungo apuni simeno chini bisingo kintu spirituality faisopayo until and unless chini bisingo abstract manino tiyo wansong asarinani rungya sak as long as we don't learn how to take grasp of abstract things o jaga o hanga keso je chimje primary driving force to mana abun phatar so no hoile o jaga o na philosophy ni kok phaisa payo otherwise philosophy azena ni kono kok siya what is philosophy inkha je chini origin chung naituk mani chini origin no chung naituk mani u naituk jeta je jaga chung sokoika aron philosophy asayo যেমন রমদি আং বিকাশ রায় দেববর্মা from where I have come gai ang tamu utar man je ani ma baba ni simi ang asai kha ani ma baba khay borun simi asai kha ga borun ni ma baba ni simi sokai ka borun ga o borun ni ma baba ro borun simi sokai ka so this question and answers it goes and goes and goes and goes like particularly kaisa jaga to thago na what is that start point je jaga o start point o jaga no sokpayo dini philosophy ni tabo o philosophy ni kog ni bising na jung genesis mano i haing sakao genesis to jo to ni jana genesis to chini tibra saroni jerokom genesis to 10 ni genesis to hindu rong ni genesis to christian philosophy ni kaisa genesis to mayan aztec civilization boro ni kaisa genesis to we have to know that those things also enkai angkai o jaga o thangya angkai thangmane enkai since we the human being we are social animal and we are binded or bind by some obligation society wa thangai tongnan kai kisa obligation tongo niyam kanon tongo raida tongo abro no chung mane ma chale
Gai abarong jara mania barong nobo mani dina bagai bathau ma khlainai. Obono chung jadi khlaimaya kai to unruliness phai sakai tana hai sakabo. Kebo niyam kanun mania kebo tax ria kebo ain adaলত ni kiri mung nobo kiri lalia hai keda desh thangsi nai. Abo failed country baksa chung tabo chung nogo African country rogo failed country hi sajago borong. Karon o jagao administration samung tangya o jagao tahun bono bicar ব্যবস্থা judiciary samung tangya o jagao nani media samung tangya abron failed country hinjago nagai kaisa society ba amteino kaisa society o bini kaisa hierarchy tongo o social hierarchy abo chung mani ma chalenai abo mani la yaha kan kuri khata tabuk chin society wo je kaisa bai kaisa mani la yang mani kaisa na kaisa gone la yang mani abo poron sini phai abo doglo kaisa long history tongo asal kebang ma long history bai it's around 65-70 years back kalainai bana চিনতি বেসারন বিসিঙা কাইসা সোশ্যাল হায়ারার্কি তংমানে কিন্তু চীনে আরো যখন কমিউনিস্ট পার্টি যখন পয়লা ফাই সবাইকা ও পার্টি নি কথা ফাই সবাইকা কমিউনিস্ট পার্টি ফাই যখন সবাইকা আপনি সোসাইটি নি হেড রক তংমানে সাবো পারা ও হেডম্যান রক তংমানে দল থাকমই চিনি চৌধুরী রক তংমানে খানদল রক তংমানে নিকাই বরং সোসাইটি না রান খাयो বরং সোসাইটি না রান খাयो সোসাইটি না রমইনা রক নিয়ম কারণ বাই সবাই কেবল যদি সবাই কাকে শাস্তি দিব নিকাই kaisa kirima bo chin bisingo samung tangnai nango kirima যদি chin bisingo samung tangya ha kai jeng kebo se kirili ha kai unglia bole nikai afro communist party no kha je e chaudhary system ne jodi sebai maya ha kai tibra sarong ni society ni bisingo je bini je inbuilt kaisa administrative system tangmani inbuilt kaisa bini je hierarchy tangmani os hierarchy ne jodi sabaya ha kai e society ni control ani yago phaila that's why o jorao jara chaudhary tangmarung ni borong humiliate kaiga borong satokha kosto rikha buthaka nana bhabe borong অপদস্থ kaiga apore turuk khai party leader rung bising joto control thang soboika budulian ani kok no kicha wansugen idi shokti na basabo the o jorani simino Yes, sir. Yes, sir. jefro party leader rong ni simi society ni control jono jokon thanani chengkha afro keno chin bising ni society ni bising je kaisa check and balance system jeta tongmani abo bai klaikha বুমা বুফা ওয়ালে থাঙ্গা বা বিচার পর থাঙ্গা পার্টি অফিসে থাকো তখন ওই তুই এই সীমানা তুই এই ওয়ালে থাঙ্গা বা পার্টি অফিসে থাকো সোসাইটি রোল বড় তংসি সোসাইটি কোনো রোল প্লে খাই যে করিখা এভরিথিং হ্যাজ বিন স্ন্যাচড অ্যাওয়ে বাই দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস দিস ইজ দ্য বিগেস্ট কার্স উই হ্যাভ ও জাগান সিমি নগাই ফাইনান নাংনাই political party ni je system boni je space tongmani bini space o jaga no ma tongnai society ni space je jaga tongmani society ni space o jaga ma tongnai ke ni space o tai khoroksa overlapping khlekan kai gondogol langai thangai that has to be understood and that has to be Yes, yes. make understand to the people of our society je jotto mane ninu alga alga space Very true. Very যত true, আলগা sir. আলগা Very true. যে যত আলগা আলগা স্পেস দङ জানি জানি যে স্পেস অধিকার দङ বনো ও স্পেস ইয়াকাই মারি নাই বাট nobody should try to cross the boundary okay tabuk जों आं पयला कक चेंख्रं साका जे जों मिडल क्लास so जों जे दंनाय रक चिन्तिबा सारनो बिसिङाव right from clerical job ni sini ekdom highest judiciary ni highest
জাজ পর্যন্ত যারা তংনাই ও কাছারা যারা जों তংনাই রা যে কোনো স্ট্রিম ওখানে সামুং তাঙে থাকতো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওখানে থাকতো তাই কোন জায়গা ওখানে থাকতো এডুকেশন সিস্টেম ওখানে থাকতো চিনি যতনিনো জানি কাইসা রোল दङ চিনি যতনিনো জানি কাইসা तामनाबनो दायित्वबो दङ थाङो खालायथाय दङ मासे मा खालायनाय I have to do something for my society. Okay, I have to identify that which is my field. social যতনো responsibility জানি field, yeah, where should I play my role? Okay, যেরকম আং যদি আনি শাক বাইখানে কক সাঙাকাই আনি যে field আনি expertise দङ ও জায়গাও आं contribute खालायनो try खालायनाय. I am a good composer. I'm a good writer also. Okay, so awan bisingti khlaino ang society no je message kaham message rimani abo ang marina nangnai ani rasa mungsna man bisingti ang kaham message marina nangnai je you don't do this thing amtiya karon borok munishoro don't do haka aing pei je bisi thanam jungo abo chin bisingo sini borok buni sini bisi chungka kaisa dubious character ni kaisa animal chini bisingo duita mani sob samay samung khlayo duita mani sob samay samung khlayo nadi chung sao je kaisa angkha pap sumsong ta kaisa angkha kunno kaisa kaham ta kaisa hamya but everything you will find that there is binary kaham hamya chao chaya kekha ketui এই যে বাইনারি দङ अबतैनो स्वर्ग मर्त हिमाहाय पाप पुण्य हिमाहाय दङ काहाम हामिया दङ এই বাইনারি abo chung snamani no is a concept of binary that is made by us এই concept ko chung snam hangkai tabo hungakai je এই যে kaham hamya chao chaya aun bisingo chung tamono chung borok munisiro chung saimana jabo saya haipana chin bisingo kaisa samutang tango abono waisa slabe nei gana abono waisa chawai nei gana school logo sunogo je kaisa niyam sebaina ne kaisa probonota chin bisingo to traffic na ain sebaina kaisa probonota to it's quite natural abo jodi kebini sago kuri hinga kai ang sanai bo se bo naturally bo cover tambaga hinga nungnai di जों borok munisiro babaisa जों স্বাধীন ভাবে তংনা নাগে we like to remain free আমবাগে কোন জরা সাও যে we are born free আবার কোন জায়গাও जों bonding নাইও bond bisingo tongnan nayo जों सेराइफोरो बुमा बुफानि याग नसिनि कागय हाजाल थानाम जों जागो जों borok je jat সময় শাসন খালাই মানে অশাসন নसिनि নহय थाना नायो जों আবার কিরিফুরো হংখাই মা ফানি থানি নো जों आसरा नाना नुसो so এই যে ডুয়েল ক্যারেক্টার চেনি বিসিগো সামং তাঙ্গো যত জরানো সামং তাঙ্গো আবো ফাইট between the two type of consciousness kaisa hamya jat kaisa kai kaham jat abu chini bisi always fight play tong okay of fight ngai tong mane jorao chini upbringing jodi kaham ungkham na kai serai froni sini tori tu mane chana jodi kaham bikang na kai school chung jodi kaham phurung mangkha na kai society wo chung jodi joto jorao no kaham phurung mane phai na kai hai chini bkha bisingo khoroksa headmaster asujak tongo bo Hello.
Faide Tahun bine aro kisa isu kana faide ang sini ata sakti ni buka ke jeng faine online ba kisa technical issue nini internet ni issue rok fai sok ayo bine aba fai nang kana amai sini takut sejauh no. baki pilna Sekarang sekang ata nini kok jengna sekang ang nono specific tabo kang obos sengna ni mucung nai sini society o to sini podre pod borong podre pod rule tong ang as a parent ang as a mapha ang mapha ni le specific tamo rule tong thai boba hai rule ang play khai thai dofa ham krayo hne ang nono sengkang ke koraksa teacher bo as a bini teacher bini samunga tong tutui bo bahai ke society ba dopa hamkrayo bini rule bini contribution bornai bar thai oba hai ke tebo je specific omo hai categorize unko ui sing jodi sai thangke nangabono boba hai ke singno cherei sanani muchungna hat the rules of the parents in the dopa hamkrai have lena. Okay. Omoto master kaine teaching staff trained teachers nake te samana amo borni subject haipana angje sima dopike ang bufang khaba asala saimana bufani bahaina bufani belai ke kotor wan sokmung te khlai thai topa hamkraiwa tamane hamale kul tha ko sane srai bufa bumani arose srenggrawo na koroksa srai no sung responsible a good responsible citizen thainani school o thangai je sikha manani sikang ba mawi bahaina while in the school life or college university life also buma bufa srai no belai ke nango jamon de charity begin at home kaisa kok tong hai debana buino khariok nani panani nogo si sengrao boroni buma bufa borok si bamle brote greatest teacher ga buma bufa mo klaitai ga dofa ham khraiwa buma bufa ni belai ke rule kotor tani hamale ani sak te ani srai bo bahana social animal as I said ani pila topic go pay back to the society o jinis to sang phirmaronai nang dofa wo ma ka somasa ma ka je society o jimni nang bono buino maronai don't be a selfish na pay back to the society hani bangane bumani bufani parents ni belai ke kotor dofa ham khraiwa sojol tai sipro tungsini viewers rogno sung belai ke respect maronai boro nai tongo kha koloke gonta kaisa lai thangka koroksa es zomatia bo phul bumung salia bo kaisa sengkha sini society wo rang puisa tabok ni economics je tabok strategically mane stratification feri paimani trend bono sini okra sakra ro okra bus raibu sikhai hani ne kosungka nang khel dekhare samaya question khai ka borni bo khaisingbo okok tini nije dofa ham khai be belai ka o es gomatia bobung phul saya phano bone je sungmung belai ka omo nangmani tini nije topic go rangthong economics ni kok salai thang kang ka sung tini ma sinai obo rangthong ni kok ne bo sungkhana sini o sini takuk es zomatia ang kursana musugo I give us the economics is based on the hook bolong slash and burn cut and slash and burn bossy aron yo sung hook aron yo mui thai aron yo na khum aron yo na thilai mani aron na guiding aron na nok aron na hook aron na pailai o mai ke selai phemani bone agol ka aste aste mo ran sai thangka maya angka an patilting thangka all life like confined uno nini socially exposure kre aste boro rok test sensing thangka ya guloke ang mitomano 1896 Birchandra Kishore Maniko biang se tahu sudol kamai kala 1896 oke mitodar di sini bubagana Birchandra Maniko Birchandra Kishore Maniko ni jara oke boni sak ni khuk pangbai no hook ni
balai visionary boro korsa cibubagra sini kingdoms ni economy no nabi bo ma haika saklaika hugo sibisang khlaile wi phadi tola plain area bo pan thoro bo sung mai kaiwani singlish ne bo saman okay sini tipra sarok 1896 on first boro hook ni ongkhare kaisa group of people suyak tongo that belongs to Zomatia community boro ayang bakma ayang bogabasa piang digi pukhago boro bring tokru ayang digi hook seng laika ayang sini ude pukhago okay hook ni ya golok aste meka hook ya kalaika plain area wasung maikai laika jetu se modern tofa hamkrani kok rangthong economy belai nang economy kok sathai tongta bon ya golok tabo train hai sen sung pika hook paika tabo kheto paika kheto bahai nasung kulok lailia boro bubangka kene kulok lia ini supply and demand abo pherlai tangka disparities phaisa paika okay boni loge ne sung usini train sini tangmung timung profession sini career busin change ma khainai o sini Zomatia ta khub khoroksa sungmani o pher mungno sini okra sakra ro tinani nanga bono kisa sade ni bo samani o kono saitango ani lukorno mo sanai uti prasa lukorno hugya karai sung kheto klaika kheto khaibo sung ta kloli angkha okay sung nugo 1980 81 78 rong ni no sung sini kisa ti prasa ro sakri khainani sengkha okay 80 84 85 ro kisa sengkha boni porke 90 ro omo political kok ko sathai klaibo TUJS ba Congress zut amolo ti prasa ro kram sakri ma kamo kok kubui oma hake sengkha pia bataka sakri mali yang fika sakri pus kri sakri malalia bone bangna jang the changing trends of sin economy rangkhong ni kok slai jang mani kok satanga ke tiniwo o dofa hamkai be mo krungja ang lukuni thaniwo siklar thani omon sanane musugo hugya karkha ya ko phan tongkho ha pan hugo sengte thangmali amo sini survival sini sustainability kroi plaino boba an payoni thang tongkha kono bo ya ka thai krik lek khlainai sung sakri bu depend khaimali to abo man tholia tabok sungte kaise thanganang na ani tini kok biti ini dofa hamkhaini thaniwang paithakni suggestion ani lukuni thani siklan thani kok biti sanamu sumani ke sung tabok byapar baniya byabsa wasung business ma hana tani homale sini diprasa this area wo gobang mata sini business khainai ni bangai chep tongo sung khlaya omo communal kok ya hatani borok thang mani phal ya hongkhangke sini the demand sumani kamani samani nungmani kaisa pa fulfilling ya sono sini demand supply khaito hatani borok thangoi bosagawo sini edc area we are all the consumers sing payu je azimani kisa masa payu borok khibiri biniar ya phaidoi hayung tong ngkar boikene dai alkata farokene sini je demand no borok fulfill khlaidawo extensively market ba klai wina amo hamkrai dopa hamkrai belai kerungjak ani lukuro sung ama klai sini rang kesat drainage of wealth and money amo hai engtongo bone bangai o sini takuk sungmani tini belai ke sini rang thong te sini topic back kerungjak ang omono salam so siklo mo ma basa sinai sung byabsa ma khaine byapar ma thungnai kaisa sini boron thaniwa nini problem tongo bokhrobo wan so ma hamya tongo je ti prasor byabsa khaimia khni nai amo ang mane ya tani homole ang khorsa mangkhui samano cinema ni tongo phatar hawo ti prasa crore poti khlaibi business khaiwinai thangsai tam florize businessman tongo skade borne bangai ang sini ti prasa lukuran thaniwa tini dofa hamkhrani je ok kok no tiwinai UPI by like I call sax songsaja o program of the o platform ni besing te ang siklarna samosobo nirok bukha thangsadi hugno ya karma hai tabok sung khetono aro malia sakri botai malia mo pa phane san musugo ani bosano ang sakri khaine hi kore rokhang kle tani jinole abole ang disguise le khaya dol lukuro takuk kro omole saya phasi sinai ani bosabuti no sung trend sense ma khaine rang phong ni economic trend sense ma khaisinai ajena ni rang survival ni bang sustainability ni bang o ha wo tongai ni bangai sung business bepar ma khaine omo kaisa dofane hamkrai bonon ang saka omo kaisa ani personal ang ani vision tongo ani saksani bangya di prasa dofani bangai vision is to make my di prasa people
a big businessman. Omo kaisa ani vision tong. Omo kaisa tini topic bai. Sini taku sojole samane individually ani tamu khlai thai. Ani imang tongo ang sararno phurungnani ang khobo khlai practically kami ro to ang seminar khlaibo. Bermas namaro phurungdoka. Berma tabo sin dia ergo aro communal kogya tawba kosomor ni bermas ta ya sung tabo sini borne bermas sung sai tongo. Sung trok seminar ni bising ti phurungmani bai. It's a very what to say most consumable items. Have na. So I guess haimia most in consumable items bai kuti rang azai tongkha. Tabok sung botro no sung sense ma khani. Okay business koi sini dofa ham kare karon dofa ham kare hong kang kene business rang thong ni kok phainai rang puisa ajane ne ke business ni kok sopayo. Takuro bukro ang omono sau paithago sung belai jora nai thangkha gonta kaisa 20 minute nai thangkha siklarok nero basa sidi nero yak ni samang serungna nangnai skill work tabok nini economy ni kok satang kene yak ni samang ringo nangnai skill work no na ha labor force ni japok ke sung rang puisa asai meya sini fundamental that Indian constitution articles of 16 no fundamental that equal opportunity of jobs ni sija toskate haipana guarantee to guarantee khlaijak jotono equal opportunity haipana sungtini equal mai yatan humala sin bororo yakni samang rungya ni bangai skillful work labor force ting bangai tabo bosina aro contractor kaham kroi labor kaham kroi even carpenter mistri khlaine porjonto kroi bahai sa ham khrani kok sanai ba bahai sa ham khrani nai ani edisi area wo ani tiprasani bufang segun bufang gamai bufang korai bufang Bepang na pataro si agotola wasi rungjak ti lemora wasi rungjak ambasa wasi mono wasi rungjak beni do pawo piaba mystery kaisa pa kana kri tawo poto si bororo cards na wi thuan cards na wi si thulai me ko o ma hayang to hani bang economy ni ko ham krene kok sanga ke sini sikla ro tawo yak ni sangmar na haya ke sung kono din seri kok salai di ham khrai sung to phane ham khrai me ya ang sana musugo sini ha sini dofa, sini sason, sini tuipang, sini ha, sini bepar, sini bepsa sung mangnai. Hai ke kuno din sini di praso to pa ham krai rang thongwo grak lime eknai. Usuk sai nangle mo thak nai. Usuk na ambai. Bui akai janai kebang sakang ke tin taku sojo. Hai dia aba hai kena au sung dergon takatati yang khat sini brother Budulian ni bakap kainai nini tinini topiko nini ang kok isa pai thak ni kok thai nang bo ba ke kok kachan na nang mucho abo se thaising bra sakti no nungje samani mapani role chrai rok o chung khaidi thaising sar bikas rai already sakha abai khaidi inke ulta se khaine ni much chung abo thik human beings need trend কিন্তু একজন চড়াই বোমা upah tam khai dihin manisimi ya বোমা upah খাইই সে punuk নাই তো বোমা upah যদি একজন বোমা কেয়ারলেস boni chai slab sajik so nini kunu gona kri abhai judi strict murdering yake boni chai tamngai thangnai unmute borong munusu kayang na ag strict ke chungno tubjak sai mano ha kai ka tabukle kade khnaka tabuk clear Hello? tabuk clear tabuk clear Hello. Okay. Ang sana ni muchung maningke maparok chrai rok buma bupano tam khai abose nai buma bupase mother rong ni role inke they should be very strict ang mone kayo tai buparong ni role inke chung nukka tamo we expect our children to be responsible chini chrai rong no kuchuk jaga but our life itself judi discipline tong yake chini chrai rok no chung
Kisa torke ching control ni bayre ngai tang nai. Onek buma bupa tongo chakri kayo besarong no time reya jesan maniro ulo tam ngai tang agele at least tabuk se trend chung nugo jemon tabuk ni young generation taisa ek duijon besarong agele chinis lai senior rok le sana ni tangke kom se komu chakri khainai rok maximum brong ni sarok krok sase Simon liya tama boka but chini UTFO sajak tongo tam saja at least two child nom borok tamin mani kroksa besa ngai chung nukka chini senior rok chini kakak level rok chakri kainai rok besa kroksa yang lebih besar chakri kayo besa kroksa simi abowoi bawoi joto je muchung tei ton ka cerai ni muchung tei ulo acerai drugs jauh ulo rehabilitation center o se tangka ulo tamangai tangka borong ni kuno asa purang lia at least two child ingke tamangai tang sharing family atmosphere o cerai krok sa simi baile aboya ang sana ni muchung maningke je muchung tei krok sa simi bawoi asik selfish engka je boni cerai no joto facility memang ro disiplin ke tu biabo ni bagai nukka kabang ma officer rokpan tabuk hopelessly tongai tongka besa drug addict kucu kai tai krei besa bukrok sa simi yang le building kotor nok tangjak chini tiprasani bisinga bahai betong so what I mean to say buma bupa we have to be strict with the children tayo para tong nairok jara chakri kaya rok celarok bise para rok chung nuk katamo kam kainai borok se kre ka bises kaya celarok ang SDM tong proba ang je jaga saradin jua thungnai tas thungnai sari goingke jandi munda thungnai batir nai singnai obohai rok burui rok porjonto tir khela se thunglayo ingke obohai rok buma bupa se disiplin judi kre cerai ba boro abo what can you expect abo ni bagay I mean to say chini celarok bises kay para rok rega samung tangke chole ke para rok nai di celan islai berui se bango celarok le samung kai nai se krei ka abo ni bagay chini society chung judi nai ke no ni para rok hisap kay nai di berui rok ni songka se bango burcuk se bango buran islai tam ni bagay berui rok nok ni samung betango bayra ni samung betango they are more physically active so they have longer life they live more chung abo ni bagay ang celarong no sana ni muchungo chung chini hano chung samung tang yake hai idol judi tongke chini cerai rong no tup nani chini cerai rong no bujok nani le onek hakjal chung tamang nai kuno din chini hano boy chung no triple land ya parteng pura sason pan reteng chung kuno kai meya this change we have to make para ni celarok samung makai nai samung keruya suppose para rok jaga kebang mahai kali hatai kelaijak ang tabuk ni bisa age season no ang dino dosta thailik bupang pan ang judi kai ke ani ek bosor pore tamo somber man pai drop rok le chugoi thango ingke parao hai ani ang atani ang boy ni nogo hajira thango ang bol tanani baje kuno thangpan ang phung soita bachawe pan ek dui gonta ani bobison ni bangai ang invest kaina obai celarok judi wansuk yake chini society change nglak onek jeng nukka gorib kanggal jeng chubawoine yang le yatek yak kahama yang le nok kicik tongo abole lachi masing sase ঠিক আছে jeng chubanani nangnai sajak se tongo don't buy fish and give but teach them to fish borok no jeng chuba mani le borok le short term se long term they have to be self reliant chini celarok abo planning kind chini tiprasa means chini borok actually we are easy going we don't plan for future wansuk nani nangnai ani nokung ni responsibility ani samung bay bupa punuk nani nangnai
samung bai buma strict nani nangnai most important ingke tamo actually isor jeng no borong menusus nam mani ke jeng posuya borong menusus nam mani ba posu hai caka nengka paika je tong tok tei tongka okui ka cirkoka bahaya thaising ang samani ai prothom ani kong no bo det prothom ang borong menusu hisabe ani responsibility ang posu ya ble ang hai tong mani ani responsibility tong ani buma hisabe ani responsibility tamo bupa hisabe ani responsibility I will have to think for myself and teachers also teacher rong ni kok ang sanan ni mujungo oh ini para ni just example lang san mujung chakri kainai sikre prothom chakri kainai ingke master masa tong mani chuang nengai three tangka kakak seklayo ang salsa para se asik tong ye hostel rok mamang mani bahire rok chakri jibon bairengke para thang pro waisa malaika bo chuang neng mani asik besak se pulewai tangka ingke ang malaya gari batagai sengka kaka neng nini cerai rok cikon kon neng maya nang ya de borong netam asik chuang neng nini cerai rok no wan sugoi panta neng sedih ing yake nini cerai rok to mani neng nuglak kine ang saka nei sao emne bogle bogu bukuk bai simi kintu samung le tangin neng judi obain ke nini cerai rok tor mani neng nuglak kine ang sak tamungai tangka within 1 year no bothi tangka abo brok tam ni bagai oro bo asik teacher tong mani boni para wo examples kaise punuk nani middle class society thaising sar bikas rai bisaka middle class je teacher kom se kom je beton man mani abo by he can think sang ni muchung tei je sorir je chuak simi san mani sorir ni muchung tei abo no se pailia inke tamangai tangka but he is useless for the society. He is a middle class. He is supposed to think for the people, for the village, but he is useless. Tai obuhay bang nukka onek teacher rok tamo borong ni basaro ke Don Bosco Holy Cross English Medium School kaham prungo yang pa school ke hang se thangya abo practical this social responsibility ti prasa ham krai ni bagai chini social responsibility tamo abo chini topic chini cheraing ke school ka ham town or hornai pore nani jeng ke school phaki renai saptao waisa school tangna abo haile angya abo ni bagai society pararok thaising sar bikas rai saka age chaudhary system tong mani bog lai mani aborok krui ka batabuk at least young generations club rock tabuk recently ang thaising bisaka young generation rok khaba chawi phailai ka tamni bagai social work khainani abo rock to young generation rok you should ensure narong ni para ni school regular teacher phayo you should ensure narong ni para ni panchayat ni je samung je development work mani nani tong mani you should ensure tai tamin mani young stars we have our hope on young stars narok many ang nukka chini maras ni logo dedicated angai bekar rok pan tabuk they promptly came forward for social service we have high hopes on them jeng asa kayo narok ni tabuk wansuk manikaham hai judi aboke jeng village level change kai manai bumabupani responsibility tai master ba onno employee rong ni responsibility cerai bekar khanai rong ni responsibility joto discipline actually chini society kacharo party office mamang se we were control everything by party office now we should start being controlled by ourselves our society our responsibility ang SDM takarjola tong ojom pujola tong pro ang nukata takarjola ekta society tong borong ni moto our society our responsibility hinesa ang खूप chajak kabo to our society our responsibility each and every village the prasa village youngsters rock chini society chini responsibility obo chung jodi naike youngsters narok elders rock ben narok na bong nai karon you are the future generation elders je discipline kroi borok bejaga phainai tai cerai je drugs chanai borok buma bupa thik kai malia rock youngsters rock kai man nai so
Narok club de hinay, tam hinay. In the village, each village, we should have these youngsters who have already come up. Youngsters kaham wan suk nairok. Abahay tuidul na ni bagay ang sana ni muchungo. So, kisa kolok saka, hambay. Okay. Tabuk sini kakak nimbu kakang paine kok to salai mani balok laika nini tini ni je topik ni sakabo nini paithak ni kok kecarmu neng bawa hake kelang nani. Kok paitha piti. takuk sini takuk budulian kaham kalian sawit langka. Bo sini bagai tay kawang mani nas naruglia. He has covered everything. Okay, abo no je jung tabuk sagdara katang tongko jung burarok. We had lot more to do. Jung sago fankri. Okay, that's okay. Sago fankri kan. Hai pano sini bomotom samung tangai tongko. Sini bukuk samung tangai tongko. Jung kok kesarai mano. Jung horai mano. Message riui mano. Jung suyoi mano. Abaru ni bising tik lene jung kaisa dishari oi mano. Kok no tomo. Je tai wansuke tai kuno lama kori hingga bokrok thaitam ni tan thangli hinai nai. Bokrok thaitam mane to taumba. Man bo bura angkha bini yasku kusuk ngui thanga angka dui diga dui yasku angka duita bokrok tai bini ni jen bokrok kaisa tinta bokrok. Very old. Okay, actually abang kai experience. Okay, experience ni kaisa dam tomo. Okay, thajingo takuk budilen jeta samane shikla rog ni kai force tai bura rog ni kai experience. So I kab mane imong noi ni chung jodi first class kaisa blending khlai mangka hangka kai success. Combination. Yes, combination. Nicely combination khlai ka kai success will come. Sini society o tabuk je unrest chung no koi tamani. Wangma karone tai abo soila pirikha. Tai je instability rok chung no koi tamani. Abo bebak stable ngi thangnai. Sini income generation ni je lama chung nugoi tamai ba chung khlai miya Sulaiman darati entrepreneurship sini sago kurui katal lama ramai hinnani sahos sini kurui thajingo ko sini takuk shakti je jago samane chung shifting cultivation sini plow cultivation thangka plow cultivation sini tabu kintu horticulture shifting hoito karon Tripura ni je Tripura ni kintu horticulture ni belen kaha baksa baksa jaga floriculture for start so horticulture and floriculture these are also very good proposition Miyazaki hinai kaisa thaisu 6,000 rupees per kilo Miyazaki abo Chattogram kaha mungi tomo ki Chattogram hill tract ni by Tini Tripura ni to same altitude, same weather, same nature of soil. Kitchen or bongo. Okay, 6,000 টাকা কেজি নি থাইচুক নু যদি ফলরে মাকা গায় what hurt market ni non phaisa ko nung market nai tun na ya tabu ni jugo market ni noxe market so definition of market has already been changed company jarabo tabu ni jarabo engkei teke sa kok ngakai abo takuk shakti ni kogno kisi chap follow getlang manise COVID-19 ni je situation saya mana sing tak chali tong I think this will continue for some couple of years okay sini je concept of money samung je concept tarpore business ni je concept every concept is going to be changed okay sini je income ni je lama robo am tikrani changing itu tabo office from home chalungi kawama kota company borok ni office ni space nang janglai liya
Gay opik layer sini lifestyle bo changing itu mo. Gay tikli sini one sumana mo chung change mak lai. Sini one sumana mo chung selai ka ha kay no we'll find the avenues. Okay, o jaga se chung mat hang lai. Okay no sintani kuang ma lama tu. Ang kaisa narong no kaisa example kaisa Garo Hill ni kaisa वो 3-4 मास सिकांगा नहीं नॉलेज होगा नहीं गारो हिल नहीं कैसे गारो हिल इलाका वो ऐसा जगह था जे वो जगह ने जे गारो रोक नो ठोके ठोके भाई 10 फुरुक रोक गारो लैंड नहीं जागा रोक जो तो वो पाई की बेचा पाई भाई ये प्लेन डे रोक पाई बेचा था पाई नहीं गारो रोक नहीं अवस्था हम यांगी था का अब नो যখন প্লান্টেশন ক্রপ নি ফাইসা কইকা যুগ ফাইসা কইকা এই যে রাবার হিন্দি তারপরে অর্চার্ড রক ফাই যখন সকাইকা ক্যাশ ক্রপ খালাইমানি যে কস্ট তাই প্রডিউস সেল খালাই যে প্রসিড ফাইসা কই মানে অম বিশং গ্যাপ তাও বেলাইছে কম ভাবে খেতেও বই মাই খেলেনা চলিয়ে বলে মাই বর্ণানি চলিয়া কারণ মাই বর্ণানে থাকা হাঁকায় কামলা খরচা দিনা নাঙ্গো 600 টাকা মাইনি মন বো 600 টাকা তার মানে আং সালো কামলা কাইসা থাকা বনে 1 মন মাই দিনা নাঙ্গো এক কানি জায়গা বানি ম্যাক্সিমাম তো মাই মান নাই হার্ডলি 15 মন 15 কামলা বা কি এক কানি মাই বর্ণানি রানানি শিবনানি মারারিনানি কমপ্লিট দেউংবা impossible. So how will you bridge up the gap between the cost of cultivation and the proceed of sale? Okay, oja karo thangai nungjago je tabo plow cultivation abo profitable job liya tabo profitable job hunga kai floriculture and horticulture oja karo se profit tabo. Okay, jara jera ni तब प्लेन लैंड होंगे क्या जरा सामानी ओ गारो हिल्स जरा प्लेन लैंड रोग नाई पेख्या प्लेन लैंड के तब बोंग निथाने पजांगई तंखा ओ वानसारो निथाने जेटा कैसा जरा बोंग निथाने प्रॉपर्टी तंगमानी तब that property has turned into liabilities तब अपना रखा खाना बगे बोने माथा गरम होई तब ठीक है अपनो चेंज वन जरा स्लाइड जगह थांगमानि लगे लगे कॉन्सेप्ट स्लाइड जगह माने थांगमानि लगे लगे लाइफस्टाइल रक चेंजिंग थांगमानि लगे लगे जो तो माने चेंजिंग थांगो ओके ओ चेंज बे बक्सा जे दफारक सागदम चेंज खलै माने एडजस्ट खलै थांगै माने ओ दफारक नि टिकि दुगो जरा एडजस्ट खलै ओ दफा कमाइ थाने ठीक के आव मिलि वइ तंना बगे जा जा खलैन नांगो सिनि वी हैव टू डू Brasojol. Okay. Brasojol last Chinese student wrong ni bagay ang kisah sana ni Muchungo. Last I will not take even 5 minutes, okay. Chinese students rock tabuk jen dinarok ni kam ni lang na tom kakamani. Jeng kakamani kreuing ke kucu aboya. Narok aim high kakamani kucu kakadi tabuk narok judi tik itcha tongke narok ni studies ke primary level le free no book jeng asa kayo para rok quality primary education ngano asa kayo tai college level rong nang pore na ni muchung ke ignore le free se in mano jini ST rong ni bagay tai competitive exams rong ni bagay narok judi abonaning ke jeng narok no freely help kaina in fact jini UTF free coaching kaya betongo beskang kaya rena je interested youth rock narok jodi tik serious inke tabuk lockdown ni bagay se if you are really serious we will guide you we will give you study materials tik for I can ensure you narok state chakri asik kreupan central tabuk ni somoila asik chakri kre anywhere for employment ni bagay mane government service ni bagay at least narok kaisa government service rom na ni bagay narok no
basic foundation le remanano. I am confident with that. But if you really want only, narong muchung yaket chung chini chesta mang nang nai. Maximum students rok chung nukka just for the sake abohaya. You really need, you really want, you can approach to UTF. We can give you the coaching. We can give you the help for service. Nini banking ong thung, nini any competitive exam, say TPSC or SSC or UPSC, any exams man. Tabuk online ni juga study materials by source rock obab keroi. Only thing is you have to channelize them, you have to bring them together. So abohai materials chinitan tongo, you can contact us. Cerai rock narok kakamanitong di phung baca di pore di. Sang ni muchung tay tong kita mengnai pet lang nai bok kotreng nai disiplin kereng nai, you will lose self confidence. Get up early in the morning. If you really want to do something, narok, tamo, sportsman pan ong di banyang good post on ng tang nani pan muchung ken 25-30 bocor ni bising ng nani nang nai. So you have to start early. You have to start right from when you are 11-12. Nung 11 class nung 11-12 bocor nini kakamani nini determination strong kaidi karon 11-12 bocor ingke nung kaham nung tamang nani muchung, it all depends on you. Agele guide kaina roy chini mababu songbo jeng luckily somehow jeng ison kairong manibay jeng asik jaga paika. Now you can always, for career guidance, you can always approach us. No UTF, no contact kaiman. Ambay. Okay, hambai haika tini ni jo to nograi rok no kabangma nangmani kok thai kok buchlei kok bukhri rok no jeng tini salai manka khnalai manka abo haike bebak no jeng tini ya phangbusu no salai baikha abo haite ungyana thaisa thuisu karjak mane hoyto ba tongna haifano ang khaklayo je salai mani tini ni bisingo obono jeng thik thike khnaoi buchioi sini saksago sini society o jeng obono implement khlailai manka hanke thepalai manlai kha hanke jeng tai yapri kaisa yakamsa le jeng buskango agugoi manlai wanaknai khaklayo tai opandani bisingtui khlai jeng bai krungnai joto sini viewers rok no jeng belakeno khakaham yaparo te hambai yaparo tamhnai asuk jora kolok sengbai tongmani bagi tini jeng abosuk kebang viewers jeng oro monthly ya ang expect bo khlaimani ya tamngoi henba obo engka tini no pula jeng sini YouTube je channel YouTube ni je YouTube channel o channel o jeng pula khlai tongmani sini YouTube channel ni subscriber belakena kom tabuk phano aboni bagi oro abosuk kebang viewers jeng expect khlaimani ya ar ubo ungliano haifano 8-10 jon jara senglai kerengka borok pula paithak jeng ba baksa tongkha norok jotono hamba buskang salogo sengobo haitebo nangmani topic rogo norok ni buskango phainai norok bai kerengnai thaisa thani seng kok salainai buchilainai dopa hamkaini samung rogo phaide heke jotono no hambai tai khuluma ya phare chini pandano jeng orono ma thaklainai jotono no hambai sini nogre Joto na hambay. Joto luko na hambay.